কেনে আছা চলিহত এতিয়া আমি চুৰি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া সময় হৈছে ৰাতি 12 বাজিছে এয়া আমাৰ লগত এজন ডেকোৰেটৰ আছে দেই এখেত তাৰপিছত এই দুজন আছে আমাৰ সহপাঠী এতিয়া আমি আগবাঢ়িম আৰু লাহে লাহে ভিডিঅ'বোৰক দেখাই যাম আপোনালোকক উৎপাত কি উৎপাত কৰিছোঁ ফটোও পাব গতিকে চাই থাকক Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors,
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.